Pozdrav dragi prijatelji. Evo jedne šarenolike reakcije na nove tračeve u Beloj kući. Zamislite scenu, noć u Beloj kući, zvezde sijaju, a tračevi lete brže od brzog interneta. Naša draga Miljana, poznata po svojoj oštroumnosti, čula je nešto što ju je ostavilo u šoku. Čula je da je njen novi partner, Darijan, bio u aferi s muškarcima. I ne samo to, već i da nije baš bio oprezan u tom času istine. Kako kaže, takvi događaji uveliko prevazilaze granice njenih noćnih mora. Zamislite sad tu scenu, Miljana u svom stilu, dramatično izjavljuje, hitno me izvedite, veliki šefe. Moram da se testiram na HIV i hepatitis, đavo zna šta mi se sve može dogoditi posle ovog šokantnog saznanja. A tu je i naš dragi Milan Milošević, glas razuma, pokušava da je umiri, pa dobro, zar nisi primetila da je bio na lekarskom pregledu pre nego što je ušao? Ali, Miljana ne popušta, ne zanima me, neću ništa da pretpostavljam. Molim velikog šefa da me izvede, a i Darijan treba da ide kod lekara, možda mu trebaju čak i stabilizatori. Samo u eliti, ljudi, samo u eliti. Šta nas sljedeće čeka, pitanje je koje bismo rado postavili velikom šefu. Jer kad kažemo šareno, mislimo na ovakve trenutke. Na kraju krajeva, ovo je Bela kuća, gdje sve što mislite da znate, verovatno nije ono što mislite da znate.